Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Without TV. Oh! Enjoy. Ngiyaphila kakhulu singazobonga kakhulu. Sidle ngosho lenkani channel. Milahlile. Yanyiwe ilahlile channel. Hayi sayikhalisa ngempela. Umnikazi wayo eceleni yena iguest ke namhlanje. Sekubingelele Zwide ke la without TV ZA. Nami ngibingelele bonke abantu ababukele la babukele khona bese ngamukela nezivakashi la oza kwethu namhlanje ngithe nje ake sihlangane sizoxoxa kube mnandi kube nje ya. Ngathanda ukuthi wonke umuntu azethule yize noma benazi kodwa phela umuntu mayifika ekhaya uyakhuleka. Ntombi umbuka idatha lo. Lona imbuka ngale idatha. Ngibekela kwamakhaya igaba ngosinothile bakithi. Kanike usunga ngibiza ngenkosazana ngisabi. And bese sifika kubili igaba lami ngibodawudo aphungula weGagasi FM eDawuthi. La le vida eshayile beyazi ukwenza namanje khamba manga ethi ahlangana noMcineka beyazi ukuthi ifika ahlangana noMcineka abantu ozomzwela cha qinisile wena indaba ngahlangana njengoba sekuvelile ukuthi ahlangana usehlanganile noMcineka sebemveza ama video Kodwa mawuyibuka manje abantu akhuluma ngapho ungizwe it like bona sebe personal ngoba they are trying to prove ukuthi izinto eziningi azenzayo izisuke zingamanga nawo personal uma ngabe ethi gay ngiyabonga ukuthi usingisizile usihlangana nawe udinga ukulungiswa ngokwakho uMcineka kanje lo 2 hours behleli wabili nginathi bekhuluma lapha yeah mina mangihlazela ngokwami ungizwe bavumelene ngento abavumelana abavumelane nayo bathi waphoxeka masebona ipost ingekho lekade eyifuka usethi hayi ngisayo lapha lo muntu lo asihlanganeni sivumelane ubuyasho lo video ukuthi asihlanganeni sivumelane noma ngesivumelana konke but akube khona sivumelana ngapha thize sure ngoba vele ungizwe wawusho ngoba obvious ukuthi upush iagenda kuthini umthandeni abe khona ku-event nomuntu ekhaya so uma abe ngasekho futhi kwi-post futhi kahle into esihlanganelile lapha ayikho vele abantu abazi ukuthi ngiyiphike la nto ya kadakazi ukuthi amakamera Do you think ukuthi ungizwe uyarepresent uMaskandi noma uyawupush uMaskandi ukuthi uqhubeke uye phambili njengokusho kwakhe ungizwe hayi uMaskandi umculo oMaskandi abaculi ngoba bakuphila uMaskandi yeah ungizwe umsakazi okaMaskandi osewaxoshwa hayi ungelo yini khona iformer umsakazi neX umsakazi yeah ungizwe uyi-X umsakazi waxoshwa hawu bafeli iformer umuntu waphuma kahle wa-retire akayona iformer waxoshwa ungizwe wonke umuntu uyazi waxoshwa waba nomsakazi wakhe mhlawumbe singambiza wona manje umphathi stage noma istage sakhe singekho ndawo ngiyezwa ngathi kadokotela uyasakaza nje lapha uyasakaza kodwa futhi bekuthandele ngoba asimuzwe njalo yeah so ungizwe uMaskandi ke usefana ne-influencer bona sure ufana ne-influencer ngayo indlela uzaba uphusha indlela yaphusha ngayo yaxoza ngayo yena kuningi akwenzile kuMaskandi esasemsakazweni na behind the scenes uMaskandi ukhuphule ngendlela esimangaliso ngoba even nawo okhuzana nogcwama the fight yabo le iqale ngaye yabo okwawo into enhle ngoba ifubuka umgqumeni nomtshengiseni babelwa but babengalo personally bangekho sha omunye babelwa ngokuthi badida abantu igame babevele babangani ungizwe wayenza into eyinhle kwabani wacabanga ukuthi uzosebenza ngala yangasebenza wavela wavuka ama-enemy wavuka east no west njengamanje baxolana east no west and mebe kule video la baxolana ngayo bathi i-east ne-west siyayiqeda namhlanje kodwa mina naye asiphelile futhi la abantu kade besupporta sikuliwa la iyaphela east ne-west but mina asiphelile usho ukuthi mina nawe sisaphelile sakona that is why we on namanje awukushuthi abantu bethu abangayingeni ethu bawu2 lempi kodwa uma usubuka manje einkundleni zokuxhumana abantu bayathukana kunjeyana nabaculi bangenelela bonke ba-against ungizwe ucabanga mhlambe yini engenziwa ukuthi kube ne-way forward kube ne-peace into eyenziwe isimple akube khona iqiniso ungizwe xa ekhuluma iqiniso oku-90% wabo abaculi ngoba balambile babona ukuthi mangabe besupport ungizwe bazongaqashwa yeah akwenze simple bethu
Uba udlubheka nje wenza ubuxokinyana. Uzwasho athi wenza ubuxoki. Uma bahambile bacomplain athi ukho 20,000 ngobucuze udala. Ngithola 28 ngomthole 18. Manje usexoze indaqoza ngayo imizwa ihambela kahle uqashiwe. And mfethu uMasikandi fanele uxokize umxolise. If ungaxolisanga ngisho kanje. If ungabuzi imfezi yayikhona kwingoma wazwe lonke. Yeah. But ngoba yasupporta umbuso wamasimba event yase workshop angisho ukuthi sizathu leso esenza ukuthi ingabe khona kwingoma but ayikhona kwipost igcine ngasanga ngosina namanje ugcina ngawo usina ya-complain nayo yathi abantu ade bezwana nabo bayichathelile isho ko Instagram no Facebook namanje ayikho impucuzeko ithi iyavalelwa uyabona ukuthi lo bhuti la angingazeli ikhanda lethile uthi ingoma yakhe wathi bayayaza workshop okwenza ukuthi yena why manje bonke labantu abazwana nosibani bani bevaleleka manje Yeah. Izothatha side mo kwenzakalani So sesovala nje bethu ngaphandle kokusho isikhathi yini abantu abangayenza just ukuthi kube nendlela eright okwenza izinto uma bengeneme uma ngokuvala ngiqede nje uma ngabe into enhle ikhona kodwa kufanele kufike ukuthula iyama abantu abalivumela uthime impucuzeko sengizayithanda yeah awusho ukuthi ngosithanda impucuzeko uma ngabe ingekho right kumele iqhubeke ibe khona if ngiyakutshela nansi into enzeka nansi enzeka ama awards ayikhona Yeah. wanominate uKhuzani wanominate umfezi wanominate uGcokama angazi ngoba sengikhohle ukuthi uba lo munye wathi uGcokama mina ngiyaqala ngikhiphe la ngifuna into le ama awards anganamali wethu umfezi washaya ivideo lawo waphohloza ama awards Yeah. weza nokwesithathu sengikhohle ukuthi uba waphuma naye Yeah. basala uKhuzani yedwa naye wabona hayi sekubina ngedwa la waphuma sisuka ngalolu langa lela amawathi uMasikandi asasetshenziswa ngamawathi lethiwa ubona ibest uMasikandi kumasama uthi ababuha ucevuzile uba ucevuzile abo ukhona ucevuzile yacula but njengamanje umuntu owazi ukusana manje awazi ucevuzile futhi uzuye deep uzazi ucevuzile uba wena ibest uMasikandi kukhona abantu aba relevant manje basihlukanisa onyaka but abayi lapha abantu amawathi abasawathanda so namanje kucuzela if uzoba kanje uzothi umunye mina ngiyaphuma ngingangibizi lapho athi mina ngiyaphuma can you imagine if labantu abakwe top 3 simbeceleni uKhuzani ngoba ngifuna ukukhuluma kakhulu lawo top 3 abalabanye abaningi if ngathi baphuma nabalandeli babo yabo lapho kugcina kanjani kugcina kwi-blue nation yodwa lapho qinisile okwenza ukuthi abantu if into bayibona ukuthi i-wrong abayilwele bangasabi ukuthi ngabaqashwa ngoba beza ngendlela yokulamba iyaba-affecta bona Yeah. if ungayikhulumeli bona bezokhulunyelwa uba iyane okay But why kuze kufanele kuthiwa umcimbi omuhle kanje uyavala ngenxa yokuthi abantu abakwazi ukwenza into right. Ngoba phela uma mhlawumbe kukwazi ukuhambisa into ngendlela right ngingafaki ipolitiki ngingafaki ukuthi mina ngizwana nobanani nani kusetshenzwe nje kuphela. Mhlawumbe ngingagcina kusebenza ngoba phela ukuvala kwento kusho ukuthi ukuvala kwemali, ukuvala kokuhlangana, ukuvala yabo so mina angiboni shembo right. cha but phela mawuthi ubheka ngesinye isikhathi engathi isandla singaqina because thothi masikhuluma njengoba nje sikhuluma ukuthi akube lula ngendlela ukuthi abantu angasho ukuthi umuntu I'm pulling out up until umuntu lo oyi-organizer arealize noma recognize ukuthi no nansi into efunwa abantu kungagcina kungenzekala ngaqhubeka kwenze ngalendlela kwenza ngesinye isikhathi ngathi ngathathwa ama-harsh measures ukuze nalomuntu ophethe about engeke naye kahle i-direction abantu abayilokhuzayo abayifunayo yabo so I believe ukuthi kubalekile ukuthi ngempela abantu uma ukuthi kunento abangayithokozile engabajabulisi bakwazi ukuthi freely basho ukuthi hayi mina I'm not willing ukuthi ngibe ingxenye umuntu angagcini nje ngokucabangela but aphinda acabangele ne-future siyazi ukuthi bakhona abacabangela izisu kuphela but khona umuntu ozothi mina ngiyayithanda lento engiyenza I see future ngifuna ukuthi ngelinye ilanga mhla kuthiwa ngiyadlula emhlabeni kuthiwa ngaba nalegacy yathi ngifuna kube khona lokhuzana legacy ukuthi mina I did make it different uMasikandi la ukhona kungenxa ukuthi ngenze A B and C you understand so abantu abakanjalo I believe ukuthi bona abangakwazi ngempela ukuthi kulomhleke izinto yacabanga in10 years time singasekho lenkinga esibona yenzeka manje abantu bejabulile uma siyacabanga ukuthi nale event ukuthi ngabe isinkulu kangakanani so nje ukuthi nje umuntu mengathokozile kubalekile ukuthi asho ukuthi no angikho here ayivala ayikhale kuyo wona so bafethu kumnandi kunjeyana sihlangene la noza kwethu unezwela ke babukela nani emakhaya ukuthi uma ubungasho nofuna ukube njani wasuyivala manje
Wayivala. Hawu, sokufuna ukuthi usithele. Uthini wena? Senibekele izimbo zecaba Oluthini nami wami umbono usho njalo ukuthi uright ukuveza okungenami kwakho uma ungajabulile ngaleyo nto ngendlela eright kodwa hayi ukuthi offend abanye abantu. Yiphi right? Indlela eright ukuthi ngingenzi into ngoba ngifuna ukudicelela isithunzi somunye umuntu. Asithi like for example njengoba wena bakunqabela ukuthi ungene kwempucuzelo wena ke enkingeni efana naleyo ithini into thini solution uyaqhubeka uyozama ukungena noma uyayidinga uyahamba uyabathumelela i-email uyabacela noma uyadikela lapha ekuvalelweni kwami emcimbini angiphathekanga kahle kodwa ke lokho ke ngakwamukela ngoba ibona ababasemandleni at that time so mhlambe next time sengingakhuluma nabo ngasese ukuthi hawu ngiyacela ukuthi nenze kanje indlela eright engibona nami ukuthi yabona ke Ngicela abantu abangenayo abarobho ngiyacela ningenise abantu abarobho cela ningifake zidungene kanjani ngaphakathi kwathi nazivunyelwa hayi okay ngayithezayo wayo ngiyongena no Yeah. like kodwa guys on a serious note nami angisithola ngizizathu ezivalid ukuthi ngama media houses lapha sivalwe ngoba nathi sasisoqhuba wona umsebenzi bezivele senza phambili yeah ngaweqiniso lisinkulu bese vele iqile if sasangena lapha ngeke ngangena South Africa mina if ayikhona mina angongena mina wozongena ngenkani mina angongena nje kanjani ngizopha kanjani buhanga South Africa but ngawenza amavidiyo kanjani yeah ngasho ukuthi not good hayi bafethu sawukakhulu for ukubukela le video cela ungakhohlwa ukusubscribe sanithanda kakhulu bafethu qhubeke njalo nesupport